Dobar dan, drugari! Ja se zovem Nasta Videnović, učenica sam 1. razreda, ovo je čas Svet oko nas i danas ćemo učiti delove biljke. Biljke su živa bića. One niču, hrane se, rastu, razmnožavaju se i na kraju uveru. Svim biljkama za život su potrebni voda, vazduh, zemljište i sunčeva svetlost i toplota. Hajde da zapišemo definiciju. Koren pričvršćuje biljku za tlo i crpe hranjive materije i vodu iz zemlje. Stablo prenosi hranjive materije i vodu do lista. U listu se uz pomoć sunčeve svetlosti, zelene mase, hranjivih materija i vode stvara hrana za celu biljku. Preko lista biljka diše i stvara kiseonik za sva druga živa bića. Cvet služi za oprašivanje biljke. Plod čuva semenku i iz semenki se rađa nova biljka. Glavni delovi biljke su koren, stablo, list, cvet, plod i semenko. Za domaći zadatak imate stranicu u knjizi i da naučite definiciju. To bi bilo to za ovaj čas. Vidimo se neki drugi put. Ćao!